Pusing adek edda dunia sanai dua naike. Sanai awi di dinde sa cempen mahade ari cempen. Ake walike inam hade anak. De subhanallah waras masalah ndai retera kuwo ondai ni. Aina hade kende de ana re ore masa depan wau dendai doh matua re konem tero wo tira masalah cumpura. Au bades ekonomi masulit re. Ai jana saruncu kapenti si penti lalo si saruncu re kone kapenta made na nipi. Raka prabana eloko kang sodir badona eloko walim palanggomi aku cambe kain ake prejeki ni raka pabalosa rejeki ade lokon gana nangis atau ire tiloan denggahi kaire bune denggahi kan aru jiki labo saruncu kakak pentin cau saruncun caura sampai do ke tanggire do doho ke nama kingupa ana veli loi lao aka dokter lao aka sando ufi parafu ake si doho walik mahade ana dembembe ipan do doho mabutu ana kani ore si masalare cerita ko di inar ama cinar angin ren an vi kakubu kese vi kakubu si kese emang gai pesupu banggea pala si supu bafikire badalo mu cerita di rumah karena wati sambeam re ya minimal cerita di Facebook nih au cerita dekam di Facebook kan lo sampoi kata-kata mutiara dohoga au pu gagal mutiara anal beko gagal kata mutiara do di Facebook nakacei kunggori hadden anna nare masalah selesai tiba den ngahat tambah masalah re au puso di jabarai doho aka so di ba polisi ari maire so di ba polisi ari maire honggom po amat dawinte nahora wara pengalaman so di ndede ba polisi ni emai nahore cambe lalo ya tidak yes no bune dei film hanu deni chaus nem karingu sawati pu badakarawi re fiki o jaksi ake pala hasil perjuangan pa akatinta naho laborahi kure kombi ake ku di mauru naho bunga situa pedre fiki kembali tepo sampai taroa kai nede ni kone hewan ka doheti wara mahade anna nandai mentau ake war kalalo rawi hewan labo manusia zaman ake ke orer mane enda di rumah rawe bati warahak ndai manusia ke di mawehan nawa manusia cuman rumah pama berhak wehan nawa manusia wara si masalah laborahi kanggori laborahi aina anan ndak dikai sasaran au baden ha anare bangupa anak tahu waraka ira babae ira dae amposima dadi maurun